อย่ารออยู่ตรายนัสบังบลาดยังกันก็เตียนก็จงอุเบลยฮาเลลูยากันก็เตียนก็ไอเมซิมฮายาhajar ki paulak ki pau belian ki belsim ki badonยังกันก็จงลองก็มูเปโตรสอาเมนงับปุลีมันนี่ก็ได้คอดกับกันแล้วน้องก็คัดเศร้าได้คอดกับมันโยผู้อารองบ่ฮับบาอุกันนาวยังก็ได้กิเตียนกับบ่องชิดูชัวบุเซียอุนริวมันเล่นยังไลเซียนไลวัดกับไบเบิลก็บอกเปโตรสอุปุซอนบัดอุทั้งนักถ้าก็จึงมันจูbaru dan liar namar kedau pek ngitip ya ke jinglang ke jong Petrus ngan sedang nang ni bangan dia tu kendiat ya ka jinglang ke jong Petrus bahkan nang ke jingkerku u Petrus ubri senran jong Jesus Christ u bashir hamba na blo try haleluya baru ka donro ke jing song shit uro ko mang la juang ye pi ke jing song shit bar ke jing shit hem ke ya per amen ki bangit ki bala priang yung mensi bekut om day man le song shit re ngi day ban shit hem amen u Petrus ringkat ka song shit ringkat ka shit hem haleluya ngadong ye pi u syaitan barobor u ya trilang ngadong pi u ya lang bagi syakri u trai syaitan u ya lang pi ta kadang ngi day ban don be hasna yung trai khnang bo syaitan nam yo jaka ka Bible ko ang mausaitan ulayo ya ushua katu arta yo ushua ban sakem yo Jesus le tu lupang Petrus syaitan ulapan ya me ulapan nga ya me ba on yo tai ya me kombatai yo keno amen tin riwang ngalan duai manga ngabenta jome knang baga jingi jome kanom lit kanom do na haleluya yin syakri yo blay ubadon kata ka consent ka crown na bata jangi usngu thu palat na bata jangi teng ngisngu ka bala light la kot andre dang don ka trap ka jingrem Jisu ngalan duai manga na bata jangi jangme Petrus wang panman oh Jesus là đã cứu ấy ba đó kinh ya thut nọ na mẹ kinh ya lên nọ na mẹ kinh ya pet nọ na mẹ nga đã lê nga nom lên ya mẹ bắt nga kloi ro ban lệch làm ban mẹ hay dừng ban đi là nè ban yap là ban tay dung mẹ uji suang Petrus shua bosier unrio men lên yang lai sin u klem sku thu lot ya kata mau huru dei ubrio ko mangama phi hallelujah unang keren shit lem bala de kiwe kin thut na me dalile karam thut ya me kata ba ula keren pai ba yo snolang ki para senran ru amen u Jisu tu yo i namar ba udai ublei ula yo i lupa ya kata ru kadai ke ba Jisu la duai na mata jong om dei ba sha shet tang ba shu sha tai the shet no kiuli la kut amen Riu Petrus uang paman lada kiwi kin thut eme nganom thut eme uji su ngap no ma balai udai uplay ai ka por kan wan data ya ke jinglong ke jung khamba amen ting ai bakin wan ki deki khanang bagin su tho ya kata ka jing syakri blay ke jangi uji su udai uplay utip haleluya nama ngadong ye pipet usaitan ha ka all this man upan Usaitan upan yang job boleh pan no boleh. Haleluya. Orang lalai ya kiba syakri boleh am ka don kata ka boundary, ka ngidon ha kata ka jingker, ka snam ka jong Jesus, ha ka protection ka jong boleh. Haba pi syakri utrai, la usaitan mud man wan nakaro hapan pan permission kan no boleh. Boleh wang le tamatang ya gado. Haleluya. Pi hang ni ru ha ka New Testament ru, usaitan ulit pan Jesus. Namar boleh Petrus ong day ujang ujisu ong day ujang ujisu dia kemun umlah mencuringkan uhaban lepan kaya per ke jenglong jong Judas bat ke jenglong jong Petrus pengen pi u Petrus ulang haswa udan be haka tim jong u Jesus Christ herre u Judas pade ju kamdon haka grup be jong ble ka ba ma palat la phimban ka grup jaga jenget Syaitan ke bahan bilang Petrus suyai serum sedang dawat ya nur ya nur.
Oh, lada pimdan nak tim jaga jenget. Bisa ngot teli bet. Wang on ngot teli. Haleluya. Tio Pet, yo Judas lah sang ngot telin marbali bom don haka tim jaga jenget. Yang Petrus udah nak tim jaga jenget tagadau. Usai tang berban atak yo Petrus uhap badapan. Uji dua ngala duai mangana mentajong me. Haleluya. Toh ya kipor haga de kipor bala leche ke pergas semane uji su dalam kerpang yo Petrus badi armut ki kon yo CBD. Kilit duai ke pergas semane. Aga bau Jesu doanang la. Uduai namar bau Jesu beli utip maka kentang ke jengu kala deyu bandino. Haka keti joki nong shun. Uduai oi gisenran pi yeshong ya ap ya saang ni ya duai lem ru na banta jenga ong duai lem na banta jenga. Ladau Jesu don kam ya ke jeng ya duai lem ngipan. Đó đuôi bự là lòng Christian kita pak duai. Ngan ong la dau Jesu udon kam ya gajeng duai lem ngidon kam. Haleluya. Mar bau Jesu ngalaling ulaling palat kata bersim. Bat u Jesu ulek no shikawang mau kampaji nanda udam da pelup da lendang udubai kamat gajeng ble. Namar bau yo iya kata gajeng jenjar ka bakrau. Kabala apa kamat jemu. Kaba omde ka mon briu kata ka de ka mon blay. Haleluya. Jisu lek pan no kpang ko pa la da long ka mon ka jama la dan na ko wi pat ka lait ai ba ka de ka khuri kan lek no kan lait no danga. Reu blay uang ba em tang da ka ni ka lap ban pen em. Ya no yang ai fi. Haleluya. Haga de ko pon Petrus ula sya tai ngap ha. Ula sya tai lupa. Wanu Jesu le yu Petrus la yo tia. Pisngu tu ya gane ki beri ke bala sakri yo beri ki sngu tu be ya gane. Dara pila telot aga jingya dei baru beri da piduai ro kaswa ga jeng samtia. Puli Bible ro kaswa ga jeng samtia. Kan ngot pe experience gane. Haleluya. Pimnut rakri septeng ne. Amen. La syatai. Uji su tu tip ya kata. Amen. La syatai. Wanu Jesu sisin ro. Oh, la da yo tia la beli. Kersiu ye ki duai. Kedang menam lek syaka jeng pensai. Jesu kersiu lek no aman duai. Wan ka ban sin ro lat biki la yo tia he. Kersiu biang ye ki kemda ta lek wan oh wang nang tia no oh kapor ka la dei. Haleluya. Bat nadu nang tu Petrus ula rem lupa. Kenal hagapor bagala kem yo Jesu kini ki sipai rom kini ki breu kini ki oh ki abon naga de geski kini ki rumniam ro ki abon ma ga geski ki wan ban kem yo Jesu Petrus namar ba u e yo Jesu umut ban ya kerda da kabor usai da ka white lam ka jengmut jengu ngan chu peniap ngan krai kli lot ban geski de ki breu ki wan kem yo trai janga Say na gawat, sway o tau maningkong sa mot man might nagarandang henry. Kung mga juang stanat ipinamar bara baru Petros. Umday sipay, uday mong tong do ka. Ti nang, sipay de mo lato, te lato. Riba pli nang kway do sa litip siya no ban might ban ya fat. Mut tau ya garandang de ya ka skor. Like im mo tong brio. Hang tu usas neng hakmat jong kinong sun. Jesus neng yo Petrus hakmat kinong sun kabak tang palat kadi kanebe jong blay. Haleluya. Ngakwa bangingi sakri utray tongin bot ya ka role ka jong Jesus. Amen. Ya ubale mutlap hakmat kinong sun komno pin ngau. Pila ya slok ekiwe. Subay nuk sama. Kong ibang ya slok ekiwe layalap hikai ekiwe. Henry lari lek bakalahang dengan ai telam ni ipis ngo kumno ko ibaya tu hak yang ngau rem chas neng hano hau pai ba babon nomar balai ula syatai hano hau setan pek ngong ipibi jomli us Petrus sutu tu bala syatai lada jin mau sutong Jesu ya rap yang ngala telat kejulang mensim ngala swai kejulang mensim ya rap yang asi Henry la kas nu klan la kas nu he
Uang pun man lada kiwekin pet dona mengati dalil dengan pet nri ulah rem lakan lusin. Haleluya. Haga jing syawla di banduai. Yot hiya pen man. Haba kam dan syuk ka jing trainer support jong na support ga donut jong ubriu dong mensim jong briam ubriu mla man le da bor briu. Telot be yot hiya be. Ye experience ni gani ka bang les sakri utra. Haleluya. Rela da don men sim jong blai sakat nur thaj ban duai thaj ban puli ka khtian ka jong blai. Haleluya. Bat ula syas neng persya hakmat jongki nong sun ula mang juru Petrus. Haleluya. Pinot malenta. POE ke ba kendreng ke ba mutlap ke ba parlok je pi pinot malenta ke ba yang mesem jong pi. Pinot nam. Up sibit ayin. Naik apa do sibit kalap jam cua katu gejeng bitar. Kervet tentu. Haleluya. Amen. Ngayo i gejeng long jong polru le kum ni. Mar bayu i Petrus sadumak lakan usin. Haleluya. Hau polru sadumak mar le kulumar ba. Trai i pala de Yesus. Amen. Uklemap, nu polro uklemap hao, pai ba hiu dumak hiu polro. Lada, meu bajuju mi abam lang bagi jentil kum ni, kum dah, meu barsap. Kecing sulera jadi Petra dengan geporan rey, udah ubreu, ubah i sisa ternyata mau don kecing telot. Haleluya. Toh kaya kepor. Anda nak tuga kepergas mana? Nang tu le lam yo jisu kayang jong tu kirang ba lendo. Oh, barak simit ke le perengkang yo jisu hak hang ni hang tai barak simit. Herod lo hak kepor udang lek sa tek ha Jerusalem. Hak jeng syau di Galilea. Reu lek sa wi don ha Jerusalem hak de kepor. Marale ka de kapelan jong belai. Amen. Padahal ya lama itu ke ying juti kirang balan dok. Kila le ben yo Jisu ke Bible. Kila le ben yo Jisu. Kila syok, kila dat, kila bertiu, kila le insol bon sebangu Jisu. Haga daga Paul Petrus tang marwe ulet. Haga si bentang ay ngo yo blay bau Petrus seluruh syah. Kiwili tu pina dok perkesemene. Pikan mau Wene kisam la bodo nang tu hag perget semane hag por ba kem yo Jisu wat ya janbo la dero la i intuhi la yap it we bom teng ke jap pikan mau utau dei yo ong marakos ma. Haleluya. Wat yo Jisu ba i ba yat man kasngiru hakayap ti i la ka i Jisu satip mamasa to Jisu oh la kayap la petlot riu Petrus ba de ukalem pet usuri apa yang jong tu pai ba barbabon. Aman. Kalian lam yo ji hang tai hayeng jo tiki jong kaya bahasa yang tiki rang ba leng dok hang tai kom yo we naki nong tu kala lam kala le ensol hang tai Petrus su pet na side balik sejan rom nut nomar balabun palat kiba akius yo Jesu kat nu ke jing pang pitip ke jing pluk ke nut ke jong Petrus jenang banda menu baya don lang ban ngahang ne ngenda kum ta mau mlak ban pau pertema bale bon kita ke bamudui persya yo Jesu haga da gopor ka jing iet yo Jesu lo kata rim la le yi om nan te menu ro tang marwe kata de ro kapor bas kriat haga da gopor ka bai bel ke yeto yangi dan kita ki kente ki wang ta imat ni ro de kaliang jong Jesu ni toh kabun bahaka tang syubi tu lengkot. Petrus ong bahaka tak bakat doang. Ngada semai ngamtip briwayu piakran layu sebang data ngamtip beram. Mar bahu ong gada kektian. Sengong sausir. Lakan mau ya ka e ka bau Jisu. Mar barius dier. You receive Jisu par bau Petrus banyak saj banyak kerda ban laj im ya de klem perkat yo Jisu perkat be jela de de nam ko mga ong ye pi agas nem arajar san ngedang lej puling taya ata cika jeng puli ma anakalan hantai ke balong ritor ma don do jumai ke ying berding ke bakum gane hi ke ba he ba ting don sa pa do so first floor cepak parok perkendai baja menmit.
Barok kali ya mi ngau lah sakri yo beli. Yo sip dia yo cuma. Ding macam haleluya dah. Barok le pet lo shotai ngadan marway. Sibet cuma ding sudah tung gahap nak kena slap nang tu yang tu kemat. Hang pelau oh darung lang wis ngarok kerat. Pet style. Pet shotai kalau dia ke port tiamar ki roll mah. College school ki julai entai ki cupan lip light ke port kenai baje la pen lip light. Tiang dah pen lip light. Tila dia ke port bantia. Imat dong madam kisah ke arkam armalah. Makiro to principal juya banya yang lang juya banya ya kenem juya. Amen. Nama ada yo iu shifting si syati amde tambah shifting u da respect si syati. Hagada ke porti uklam ken mau supang da banian wa man wak caka kluj besit ti. Ka banian wa nang tala subo de kajan. Lapa yang tak jengkang ke madam badi dang dang dai. Cikabon dia kering yang gelok. Henry badi pet je lagi jengim. Ngasong peleng. Haga yatim non kamlak. Syatai. Lana dewo kedang kenau ya ka udah ukun jang guru. Ukun jang ure ti halah kayap dia cuy jam ya mare syatai. Pi ni spare ya lagi jengim. Petrol serudang yak sai ya lagi jengim ban lai im. Lana jin boong ngade kebut mauro on sa sya si tom langko masya utrai. Tak ada usip tiang ya kata uang ngasmai ngam ton jentip sepang udah breu pia kran yo bakum no ngam tep. Jisu yo sego marbai ulah hala tenge. Haleluya. Ulah hala tenge an marbai yak sai. Na mentabon lai im ya ladi uklem perkat yo utrai. Jisu yo sego deh. Mar beriu Jisu pai Petrus Pecho Jisu kedai kepor jaga jeng penrem ke bakrau yo Petrus ken mau bete mar ba ken mau digitin dalai ngan om kentan ya me lada kiwe barok kin thut no ne me ngan om thut no ngakeloi ban li lam ban me hayin bandi kiwan bet wah haga jemut di Petrus lah kluj tar mare wot nang ta ong gabel udayam udah lenyar. Haleluya. Budur kadusin waram tangga ke sikleman ong gabel ulai yatu ulai wat igi para seran udayam wong mangalalen galalen yo Yesus ngalalen semua yo trai don gibreu habaki labak klaro kiburi. Inam reuniu Petrus wang ngalalen ya Yesus udayam haleluya kejengyam kamdei ke bamalu malak udah ketang ke besi mau ke bangin bat ulet pet ona kata gejeka udayam susi toh kalakut kumtuhi umnut cu bandai bar Yesus Petrus ya Yesus di kumtu barok simit ado la syai hadu bandayap hadu bandami pat klem tip su Petrus dan ai amen. Reng nong ngai phi u Petrus ha ka tu ko por kat nu ke jing ling kat nu ke jing pisah ban ya lang bagi senran nom su long su kisong kita pe u Petrus akan mau dalai ngan nom len ya me ka julang ne am tu da pio kum ong bakala da pi bakala katu ka surhi ka sawa u Petrus nut su ban isang ban banu ula su song ha kendang marwe oleh pensengai no yang dia kumtul mau dah kenal tam kerengak li. Haleluya. Sam kerengak li sam. Oh, nomor balik snow jaburam snowram. Tri sosoitan yu penrem sosoitan yu sulang beriu su. Haleluya. Nomor barok si kata ma hakmat habalik sekono de jika ka kam kerpang. Uji sudah jet kerpang yu udah ya lambe yu man kepor. Piyu iman balik jinglet Petrus di bandan bet. Haleluya. Nang tu ida si ulit nok sya ke jing berat jar kom salem no Jisu layap ngaro lalem nak bakalah. Lek berat jar no mo no di nong tong dok ha. Man kesngi tu bro si kata lai snem si teng labut yu Jisu. Kijar tip berat bu berat heim tip.
Mar balen yo Jisu lech no ban lech bread jang lech tong dok kha biang. Man ges ngi si nang yeng ni. Kede gedori ma. Kawang ke jar. Dalele le de ki we ki de yum tu. Hey, who knows that? Betul. Hallelujah. Om nan mati menunggu Petrus hiro cucam map bagi sentur cutot ke amat samken mau ya ke por mau dan baru Yesus samken mau ke dia miet ke ba ulen ya Yesus. Hallelujah. Ula syuk tang marwe Henry Yesus habau don halum jeng tep telu jeng tep ru uken mau ya Petrus. Hallelujah. Ni ke syakri u tau boleh. Amen. Nong yu pi. Ngan pelengkot ke jerong. Petrus terlalu hopeless, discouraged ke jengin baju. Tolong discouraged sisa ulale rang dia keduk para senran ru. Nyamar balai kata kaktin ke bau lakeren ula bakalati. Hallelujah. Tak kadang nai ong Yesus ambil dah ke jengat au Yesus. Nai tiu Yesus ngan lak balai. Amen. Namar dah pimlak balai ngala bai la dah pimlak am katri kala gitu. Nanti melak su sakrio balai. Ong ke bang Yesus. La da long gomon ke jong ble. Amen. Tika pen pa bangim don bor dala de. Ni iam be da kamon ke jong ble. Hallelujah. Toh. On dala de tep yu Jisu la sanar penakum tu la le ben yu klem tip Yesu Petrus sebang Jisu. Ki sanar penakum ki tep menum tip su. Kwa su man jan namar ble kala mong palat ka mesim ti. Pisngu tu na be jong ble. La da pila sakri ble la da pikom bakla. Pisngu mang palat ka mesin undan betip mana-mana ringong ya piu Jisu tu tip. Hallelujah. Jisu tu tip bat ukan mau ba yo Petrus hakas ngi bala tep yo Jisu tu hakas kabaladap laimet u Jisu umi na lom jing tep kiwan ngi ke kente gi sin ran ga du po u Jisu wang ngi ke ktien Marcos lang ba khan ri khat yo la pen puli pi mane wang ngi ke ktien Ki lek ya tu hakisan ran baro. Ba dia tu hau Petrus ru. Ba ula lek Yeshua jeng pi ha Galilea. Hallelujah. Hatau Jisu la kan ta yo Petrus. La da ula kan ta yo Petrus unum da ong ni ke tin ki lek ya tu lang hakisan ran ba hau Petrus ru. Ba lei mau Jisu mention ya ka kerteng ke jong Petrus sang ni. Bali, nama Petrus ruri usrenran, include lang kat arwut gisrenran, dang madong kile yo tu gisrenran, bau Jisu la mi pat kala biang Henry, kampat biang yo jiru maru Jisu yo yo Petrus ula mong palat. Hallelujah. Blay bangin ngi syakri udai blay bakrau kwa bangin mong. Amen. Udah pak tien kerpangong ba. Kile yo tu Petrus ru ba ula let Yeshua jong pi Galilea. Hallelujah. Kata tien ke bau Jisu u ai tien hai ke disan bali ya tu au Jisu u Petrus u yo man sim ye jong bale. Amen. Wang dia sim nang syang rit men sim wang maru Yesu. Hai Petrus u Jisu la mi pat wang le ya tu lang hame. Petrus na yang jat. Oh, udang itu Yesu yang udang mak yang udang kenal yang haleluya. Amen. Oh, ya men sim yang Petrus wong anu ye metrai ngana buat mamem nemap syut man mangala len kum tuan re Yesu mabek. La da pi kloy ban kela ke bemot. Amen. Oh, ya men sim yang Petrus bat shisha uya kendo badu Yesu. Bat na tu katokasin len syo yo trai. Hallelujah. Bat ulah kelalong snar jaga jinget. Hakapor ke jingyap ke jong Petrus lagi jeng pensitom ben gini gas ke Roman Empire ke por ke jong Petrus. Kila pensitom kila set kila pensitom kila sana penai kila krai kli iki apostol yo Petrus lamut ba ensa krai kli gumda riu Petrus trek ban krai kli. Ukerpat ya gitu kinong sipai rom nolisi. Wang la dalong ke bala ngam nguman ya pa pinsa mar pna ya lamut ban sa nar pna dio Petrus ru mut pen sitom ngap han pen kod hang ni haka tu kepor kini kisipai ke la bat yo Petrus la te di ki kanjuri ban le ya lam yo u ban stin pasi le ban krai kli kat banang le ya gadakan lenti u Petrus u kan mau ya ke jung sha jung trai hallelujah
Amen. Kat bom nang lech u klem ken mau ya la de. Men shwao de breu ba ken mau palat ya la de. Hari menta u ken mau yo Jisu janga ulayap na mata janga la sa na panau Jisu la le ben kum tu. U klem ken mau so ya la de. Kawan ka bor jong men sema khot ka banang jan poi hada ga jika man sa na pana. U Petrus uang ni kirang ba. Sya ngad keren yifi. Na liwat aga Bible kam don kita. Petrus tu wang sya ngan kira ni fi ka we. Shua ba pinsa mar panai nga kum basa ya Jisu utrai janga uken rahat janga. Kini kirang ba kini ki bangwet masa nar panai Petrus. Memot ong kom to keren to ong. Numar ka rule ka anja ki Roman ki ailat be ya ubreu shua ba niap ki ailat be shua ba kin ken shua ba kin pasi yo nu ki kwa pa keren khadu be long ko ba pa puli story ya la di. Ki ailat baik. But Petrus request pisah mangan keren. Ya bi ya kada ngopor shua ba pinsa sanar penano ya ga. Kini ki orang keren. Milong free ban keren. Naman tayo la di. Shua ba sasana pana. Kinang mut kini ki sipay. Kinang mut bo Petrus ba sars ngumasi maaf yang apply do yang ada belesu unang mot kinang mot bau Petrus un request ya kata ba un escape par lajim lang ta Henry wang ini ketian wat nam lek sa har pana ya la ko ma pisa yo kan rat ya la lada yo kan rat jong ala sa na penien kum ni to sa yang aki kejap benen kri jong akan do kenang bangan yo iki kejap janga kejap jung try Jisu haleluya karul juga jo iki kejap ken bet ki bapo ado kata-kata amen u Petrus uang am snow ya hap ban le ko male u Jisu ngangala rem bon siem nomar gatan le sa yang aku besah beruci kasuk palat baban sa kenang beki snir kin man telep yang ne ka chadam ke jonga bat ya kejeng request kejeng Petrus kapan kendit yang niki sipai bat kilasa yo Petrus unta uyap na kejeng yap don buram haleluya klem len show you Jisu amen u Jisu wan om ban penrem rebat pen kesan par korin kelanong kebasan pinpuli kede khot terang tu kede khot kebakat prakat kenai ong ba lawan baut pen Yesus yang apa deh pi bat ulah pen kesan yang apa pi dakas nam ke jung terai haleluya amen ngidon haga di gejaga kapam dakat nongot na prem jipi pila kum len yu terai kam nongot na prem jipi pila pimbiang kum pembiang u Petrus haleluya ngaru ngambiang haleluya lada don na prem jipi ngaru ngambiang Jisu ngalalong ke balang u Petrus ngalarem ngalamong ke besiman ang yupi u Jisu dong ada gesgi oh Jisu ulam mipat biang haleluya kajeng mipat kajeng u Jisu na kalom jeng tet ka parsi ka bau Jisu un mipat na ka donut kajeng pi haleluya lada ka donut jipi kalalong teli sudah kalas mau iutung u Jisu un wan pat ka donut jeng pi en ka pat ka donut kajeng pi amen. Balada un kau Jisu. Lada u Jisu undon biang haga donut kejeng pi. Lada wan kejeng yabro. Penom setting. Ti ya kita aga bersyukuran dekat ketin. Oh nailek syatu. Oh nailek kum tu. Oh nailek kum tu. Ngelik setting le ya kita. Haleluya. Isaya wang sanpoi. Pidapik kitab Isaya sanpoi di khot ka bakhadan kong balengi septing ya ki breu ki ban sayap no balengi septing ya ki jeng berngam ki breu nabar ki long kumu pelang bakin sa dekot ki sa lahot no haleluya ngin septing yo breu bodon bor amen nomor don bon sien ngesei palat ki breu ki terang basreng yo trai ting ting ki la terang yo Jisu ki kwa ban syakri teng syak semat hanur-hanuam jam kenap ketika jeng long mesin ngakwa manong ipitong in long kumu Petrus sabalak hati kenal jitu ang ba nganam septing ya no baru Jisu dan nega donut ke jeng apa jempi haleluya amen plen gerku gene por ngan ya let ban ya yeng lang gene por haleluya bangen yo ban ya duai kalau ditukar ai ngol utrai gene por haleluya